Kada kroz život hodate u visokim potpeticama, pa vas nešto iznenada prizemi, onda se nađete u čudu. Nebitan je razlog. Bolest, godine, životne okolnosti, posao. Bitno je da iz korena morate da menjate dugogodišnje navike. Mislila sam da je to nemoguće. Tačno tako. Mislila sam da se nikada neću osloboditi visokih potpetica, jer ih volim. I sigurno sam velike pare ostavila u prodavnicama cipela, čitavo bogatstvo, a i posao mi je bio takav. Jednostavno, od jutra do mraka bila sam na visokim štiklama. Mi žene smo svašta u stanju da trpimo zbog mode. I otečene noge, i bolna stopala, i da nas bole kolena, i lumbalni deo. Moda je moda. Ja sebe uopšte nisam mogla da zamislim bez visokih potpetica. I na pamet mi nije padalo da može da se desi nešto što će to promeniti. Imala sam viziju sebe kao jedne stare gospođe od 80 godina, opet u visokim petama. Ali onda je došla jedna operacija, druga operacija kuka i sve je to palo u vodu. Lekari su mi preporučili šetnje svakodnevne u funkcionalnoj obući. Šta uopšte znači funkcionalna obuća? Nisam imala pojma. Onda sam krenula da kupujem sve i svašta. Od veoma skupih firmiranih sportskih patika, pa zatim obuću sa ulošcima, pa baletankice bez pete, pa su mi rekli ne, nikako bez pete, pa onda baletankice sa malom petom, ali ni u jednoj obući mi nije bilo ni udobno, ni prijatno, ni bezbolno. A onda sam na TV-u videla Bilju Krstić. Pričala je o Vok Max mokasinama i baletankama. Pa pomislila sam, živimo isti život. Dugo stojimo, ona na probama i koncertima, ja na probama, kadriranjima i snimanjima emisija. Odlučila sam da probam. I tada sam kupila svoje prve Vok Max patike. Patentiraниот заоблен ѓон на Vok Max симулира природно движење на стапалата. Тоа е она движење кое малите дечиња го практикуваат. Со Vok Max истото се симулира и затоа ќе ја чувствувате разликата со секој нов направен чекор. Придобивката од заоблениот ѓон ви дава распределување на тежината од тетивите директно во мускулите. Затоа со секој нов чекор вие предизвикувате движење во мускулите, за да останете здрави и во одлична форма, што е можно подолго. Не го менувајте начинот на живот, едноставно сменете ги обувките. I čim sam ih prvi put obula, osjetila sam neverovatnu razliku u odnosu na sve ostalo što sam do sada nosila i trpala u svoj odmah. To je bila prava milina, ljudi moji. Taj osjećaj lakoće, hodanja, ta rasterećenost zglobova, kolena, kukova, lumbalnog dela. Mogla sam da hodam satima, a da se ne zamorim. To je prava stvar. Vok Max vas tera da gazite pravilno. Vi ne možete da krivite nogu, ni levo ni desno. Vi gazite petom, idete na prste. To je ono što će svaki ortoped da vam kaže da je dobro za vaše držanje i za vaše telo. Tek sada sam shvatila šta u stvari doktori podrazumevaju pod funkcionalna obuća. Da hodaš lako, da se ne zamaraš, da te ne bole stopala, da te ne bole kolena, da te ne bole kukovi, da si potpuno rasterećen kada hodaš. I shvatila sam da je u stvari većina obuće koju imam nefunkcionalna. Žalim što Vok Max patike nisam otkrila ranije. Život bi mi bio mnogo lakši. A sada imam i crne i bele za ovako lepe dane. Ja imam neverovatnu dnevnu dinamiku. Od ranog jutra kada šedam psa, pa idem u shopping, pa idem u nabavku, pa trčim sa jednog mesta na drugog, sa intervjua na snimanje, a živim u centru grada. Nema parkiranja i sve moraš peške. I od velike mi je važnosti kakvu obuću nosim. Funkcionalnu obuću. Sad znam šta to znači. Neka to bude i moja preporuka vama. Da ne biste žalili kasnije, na vreme brinite o svojim stopalima, jer ona vas nose kroz život. Vok Max patike su mi pomogle prilikom hodanja posle operacije oba kuka. Sa Vok Maxom je sada sve lepše i mnogo lakše. Ja sam bila poznata kao ona koja donosi sreću drugima, a sada je Vok Max doneo sreću meni. I hvala vam. Ако го сакате животот и добрата телесна форма, и ако сакате да останете активни, сега сето тоа го можете со патиките од Vok Max.
Збогатете ја вашата колекција на обувки со уште еден нов пар од Vokmax. Нарачајте го на новиот усовршен модел на Vokmax црни патики по редовна или клуб цена. Новите Vokmax црни патики може да бидат ваши за само 2690 денари, а достапни се и по ексклузивна клуб цена од 2190 денари. Нарачете за вас и оние кои ги сакате. Над 4 милиони луѓе ширум светот се задоволни од овој бренд кој го менува животниот стил со само еден купен пар патики. Тоа го можете и вие. Јавете се веднаш на 02 30 94 550.